बंद करो चला दो इधर चलो ना अभी कैसा बंद करेगा बंद करो आप अरे कैसा आप बंद करेगा बिना हम लोग का लाइसेंस म्युनिसिपैलिटी लाइसेंस है ना एक टू लाइसेंस बिना ट्रेडिंग लाइसेंस का होगा लाइसेंस तो है ना म्युनिसिपैलिटी का दिखाओ हाँ है तो जरा हम दिखाएगा चलो जल्दी में Kanyotra Youth Council ani HYC menta kasining kong khadwai tarek unai tong aja apu ar kala her kensan chikitan jam senyong ban kenra trading license ya baro ki dukan barjilla ki basyong bi an klampin thamai ki license kaseng hadin bakala tua jingmod ba ba ki try dukan kala phasai ne pen iki kot kisla bat ki jingdon ka man pinchisha ndre donru na kite ki try dukan barjilla ki lapin inia kaseng bat ai daw hakwa bon ki rukam Kumta kaseng HYC klam da pinsna bikinia ki jutang jong kite ki barjilla kala phakang khrdab ya ki nyotri ki dukan barjilla ki bam shem la pinthama ya ki license issue that online that we are applying. Can you show us that? Reduce your local labor. Seni kewamantan nak lihat ke HYC Selong Steve lawan bang Selong ya gurut kami ya kaji cek ya di perluasan kami pedong dan sediang daftar support dulu dia hamar bang midang ya sedang nanti na ramah sedang ladon kaji wan ban yada no itu katu kan ni diberi koridor terus itu dari kebalingo kalau marah sedang sana tu hang ni ilayo aduh nyo pat apa sport li bukan kebon dan seperti ini ye kakek tingkat kejingan tuklar no jom bor jokaan kalian kejongi kum kaseng burom ni bor jokaan bat ndai bang yang mengisenge ndai nak kalian jongi kum kaseng kai ka ba kamjor la ne kai ka ba kam tinggi ka bang cin nang semua mikiran nak kabasai lada ki bosyong ha kesuki ki badan ya kata responsibility isyong kristi mengikum kaseng kum ke SYC gitchem ya ka responsibility lada kita ki bosyong apa kesuki isyong kristi kimdan ya kata kejing kri atau benta banpet ya ka kami at banpet ya banpet lah kami ya kejing kayu kami kejing teri lak duit yang bender ki bosyuan kami nanti ini kami bang minkan katangi kerja dari nak yang kejungi tuan meluncai kami supet ikan kisah ba kejumut kejungi ba Darang hilang, tadi yo itu di bukan di bomdan yang terlihat nak kalian cumi yang komplain direct buat dah, itu kata bahkan dia yang berdekap. Kemudian di komplain kan mereka terlihat macam. Baik yang layo kata ke permission nak kesenang ke misi nak kesenang. Mereka kami yang terlihat macam. Menurut nak kalian kita buat senang di alat berpil ada kipat yo kata jembet atau kurang. Itu kalian letak ni. But ini tak mengin komplain dengan pressure. In penbuat bahkan dia yo kakak ndai bakin sia syong ni dah bakin sia syong type pun des betul bana ya kai ka ba ke badan sebar ni ke baja sista sebar ke sapro jo kan des betul ini mga ini buram yang buat jokan namar ba ini terado terus nanti dah dimukir kiwan karena ba nakbos tu ngiru kiwan nakbos tu nakta kadang ngong ipi ndai bang senge ndai kai ka bakam ti ya bangin sim ya sejam ni oh iya sih kejing sim tinggi kadina bro nak kalian ki try dukan tu tapi kalau di situ nak distrik concern tu kali kejing sim tinggi bom pakamuan cek pakamuan pet nak kalian ki nong ai NOC tu di sim ting abang empat yang pura kita Islam boleh tak ya dia sakawai ngasu benong lada ki try dukan kila ban ai NOC dan ikla ban ai dukan si kibar jalan lada ki kita ki dorbar senong kila ban ai NOC si kibar jalan boleh kin pensilur di para kasi ini bakin simpi ya kita bakin simpi dukan bakin di para kasi tadi wat di para kasi ki balak ban ron yang kedika di balak ban kenya namarkat kan ye ka jinglong kejingman menta ki sama ajui ki kuat tang dukan ini bare kimio ki kuat tang ban senggam Nrai kajing tu, kajing anggur, kajing ki kapulam namar lu kimio yang bukan. Nrai balai udakar, nak seperti ayu lagi nak kawai kajelah ulah banuan banyu bukan. Balai ingin anak kita, coba angin dengan kerpa, kita bukan bat tujuh dor basnong. Coba banua saya kasih jemi, bat ofar saya kasih jemi
bakin simpi ya kita kan setang lada mundur cu kasih jungi bola apa nak kami kata tinggi nak punya kerana boleh pakai ini jor betul ke pakai no ya kata ini mentah masih nak bentak jadi kok bagi di benda